FT Wave YouTube channel clear tu zong te chi bai vek ule barmaram chunga tu na hian buina na sa tak thleng me ka ri khudar te triau te buina an zowa tu na hian news update om lo ma ro chu barmaram chung mun thang thanga mi pui sipai tele military council barma sipai te ani nuai me kaniti tu na hian mun thang thanga mu tur a oma chu update thuak kan han tung do na then chu kan lo hriat nu to te poni mai theini tin hei khuwa vel hi kol trong ani wang hian kol khuwa then khatte ni wang hian lamahar sade uleka kan lo lam fu to lo te omani chuan in hriat thiam na po kan ngen bok ani trong thuk hi ain ang thin lova ta chuan har satna om fo ani ka channel te min lo subscribe pa min lo share saka min lo like a min lo comment turin in khongai na kadilani le tuna chun mi puisi pai lampang te le Burma democracy du tu te atanga chanchin lom om chi lo kan han ti ma sa anga thi chiat khuwa a military council ten ninga chung an bom na a tual chung mi za chuang an boral ti nia hei hi November ni som panga update khania tichian khuwa military council ten November ni riat atangin ni som pathum thlona mangin ninga chung an beina hian nutling le no sen telin tual chung mi za chuang an boral to thu tichian PDF pol ten thu chuan tar langani he ain beina hian buddhist puithiam te kum upa te ba ka no sen le nutling te an boral nual thu hriat ani kan hriat china chuan chung ko then khat an ina an online bom an thlaka boral an om nual then khat chu an hlau awangin pon an tlan chuaka bom fu awangin an boral bok in chunga boral te hi kum upa te an ni ti in ti chiat khuwa tual chung mi chuan a soyani hein beina wang hian tual chung mi sing thum chuang an ral tlana khuwa som pathum a chenual boka abang then khat chu military council ten an hal mek thu hriat ani bok ani tin ni som pasari nimin khan he khuwa vek hian beina an tok le a ti chiat khuwa a tual chung mi som ni an boral le ani hei hi nimin maya thil thleng ani a tiga in township a November ni som pahni atanga ni som pali thlenga military council sipaiten thlona manga an beina wangin tual chung mi som pakua an boral to thu tual chung mi puiten an soi November ni som pali ni khat chung khan thichian township ale to khuwa a military council sipaiten chung lamatanga an bomna tual chung mi som le a chevela mi pathum an boral thu hriat ani a military council sipaiten thona mangin an bomna hian tual chung mi somni vel an boral thu hriat ani a hemi chungchanga hian military council thu puang tu general zo mi tuna RFA media ten phone manga an zo na channa ala omri lawani tichiat khuwa hi air striking an beiti na niya an turna sa hle ani tin mun dang hi han en le ta ila hei chu kan the to mai theya Myanmar sipai somni pakwate sai kumphai khuwa an tlan chia ti hi niya hei November ni som pasari thau kha niya November ni som panga jingdar level Chin National Defense Force 10 Chin State tuibual khuwa a Myanmar kem an lak nuwa Mizoram lam ronpan Myanmar sipai somni pakwa te chuan chonudar ni khan sai kumphai khuwa an tlan chia thu hriat ani Myanmar sipai te hi champhai SDPO le a hote Dungtlang Police Station mi tele Assam Rifle Baka Vaphai VC tele OMF ruai tu ten nikhat le zankhat z an lo nga nuwa an lo dong songa Myanmar sipai te hi an ron thlen har chan chu kong te an ron bo ani police lamin thuan ji afela an Major Hova Assam Rifle local te chuan Myanmar sipai te silai le ral thuam dang ron ken te chu an lo chu sak nga la Assam Rifle te hian an hmun lama an hruaya an hriat pui zui to lo thu an soi CNDF political wing Chin National Organization General Secretary Puthong Thong chuan Mizoram lama an kalawangin Mizo police te ngen na za in Myanmar sipai ho hi an kap zui lo ni in a soini Puthong Thong chuan
tuibual Myanmar sipai kem beina hian sipai thi zat an hriat lo thu asoya anni lama bom sipera wanga hliam na vak lo tuar mi pahnih an oma zo khothar lama a in enkol hnuwa an lo kir le to ani CNDF dangte po an kem lama an kir le vek to thu asoyani hein ka na wang hian tuibual bul leilet khomi puite po sahim na zongin chung ko somruk pathum mi zaruk vel vaphai sai kumphai an luta puti lalram enga chuan tundin hmuna chuan ral tlan hi somnga le za inkar bor vel bak anom to lo ni in asoi ani Myanmar sarkarin indo tho na manga aron be arin om to bok lo awangin an khua chu aral muang to aringin an let le bok ani triawang chi khan mo ati chuan matupi khua lampang hi han thlir le matupi khua military council sipai ten jet fighter pahni a bom an thlak awangin tual chung mi som pakhat an borala hliamanom nual bokani hei November ni som pasari update bokani ya Chin State Matupi Township Wailukhua a military council sipai ten jet fighter pahni in bom an thlaka Arakan army sipai pahni le nopang pariat telin tual chung mi som pakhat an boral baka hliamanom nual thu hriat ani November ni som panga zandar sari vela an bom masak tum khan school le biak in an tin zone bera middle school building pahni le presbyterian ko khan biak in a chiat vek thu an soya atum ni na an bom na mi pui chen na in an tin zone bera chen na in paruk an bom chiat vek baka CDMA zirtir tu te chung kwa mi panga te an boral vek thu hriat ani bok phone signal a omlo wangin thizat le tu tenge an ni ti po ala hriat theilo ani chanchin kan hriat danin meichia le mi pa engzan nge boral an threlova an thresang lova mi som pakhat an boral an timaya tual chung mi le office na thok mi pakua baka Arakan army pahni an boral thu hriat ani a hliam po an om nuala rin ain an chena sakhop maya tin tual chung mi te po an chena sakhop maya thi le hliam za chi an la hre theiri lawani hei hi CDF secretary ina asoyani te ma chanchin lom om le deuh hlek hei po hi November ni som parukania Loiko University huam chung a military council sipai somthum pahni te silai tungin anin pe ti ani le thunga Kaya State Loiko khopui University huam chunga military council sipai te inkul mi somthum pahni te chu an silai te tungin anin pek thu KNDF 10 November ni sompanga khan an thu chu an tar langani Palet uwa khopuya military council sipai kem ni Arakan ten an kap hei Arakan Arakan army te khan ni a Chin State Palet uwa township a military council strategy kem pahni chu Arakan army ten lu chilin an ka thu an tar langa November ni sompali jing daruk vela tangkhan military council sipai kem pahni anlak saka military council sipai ten tho na le ral thuam lian mangin an beina sa hlea Arakan army ten thei top an chu amekani hein beina awang hian thi le hliamanom nual ni hriat ani a che vela khonga tual chung mi pui sang khat chuang an tlan chiat thu hriat ani boka military council sipai ten ral thuam liana an be wang in thi le hliamanom nia hriat ani a azat chiero hriat thei ani lo thung ani Okha khatlang puideu ania tuna hian chanchin lom om lampang te om zela chanchin lom om chi alo air strike thlona manga bom manga an be te po kha tikhan aron lang chho zela tuna hian thei top an chu mek zelani tin tahan le chevela po tahan khochung takero chu ahim angrenga amaro chu a chevela te po indona na satak om chho mek zela a theyang angin update kan tum zel don nia